Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Krishna Windu di Krishna Windu TV. Terima kasih untuk semua teman dan dewata semua yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Dan di video kali ini akan saya ajak semua teman dan dewata semua pencinta lawak Bali untuk menyimak dan juga mendengar review video di mana Dadap menjadi punakawan di sebuah pementasan arja dengan galuhnya yaitu rawit begitu. Bagaimana kelucuan Dadap menjadi punakawan di arja. Ini dia videonya. Apa nama dan pidana? Karena melanggar pidana artinya pikirkan datangnya nasib. Tergantung dari besar kecilnya pelanggaran. Kalau istilah asing, if we avoid the law, God we need no man made law. Artinya? Jika kita mentaati hukum Tuhan, kita tidak memerlukan manusia membuat undang-undang. Pidan kita usut manyi jangan padi dicarik kepuan sing ilang, kepuan sing ilang. Jani tegarang jang. Apa jani tegarang sepan ngunci sepeda motor hilang. Kita bejo anu sangkala ken kadan kengken. Omong apa nih maro tuh? Atau Omong apa tuh? bahasa Inggris. Dia ngomong nih. Jangan ngawang ngomong bener. Yen bener belajar bahasa Inggris uli dasar bener. Bener. Yen kursi gitu nake. The chair. Yen meja. The table. Nah kata kenal jawaban. Berenang. To swim. Oh. Tidak bisa berenang. Nyilam. Wah. Padahal asing bisa berenang kan. Kan artinya asing bisa berenang. Saja. Bosen kena banyak orang ibu bosen kena ban. Dia saut dengan pertanyaan nyilam. Nah dong boy kita artinya kita. Terkenal di Bali Dam. Apa terkenal? Sing ada len. Nema dan liak. Liak apa? Black magic, black hitam magic, ilmu hitam liak. Oh liak, black magic. Oh iya liak aja. Magic jer. Bahasa kawit. Bahasa Bali ya? Bahasa Bali. Oh. Yang tu beli jani kudo na yang ke griau. Yang ke griau nangkel? Lu bahasa. Jadi gitu. Gas necang utus kan idadane banjar. Oh, kengke. Matur ke griau. Ara bobo nyuwun atur. Ratu Prano. Nasugro di tiang. Ratu Prano puniki di tiang kentan nyantan ini manden sing ratu muput nanti sore jam 2. Perano aja di bahasa. Artinya halus sing tawang. Nanti sore jam 2 kami mohon Arab Ratu Singe Perano standby ring tempat misi standby. Masalah transport kami telah siapkan sebagaimana biasa. Nah, pada kata ngomong tuh ini alehkan tamu dah. Ini kayang karyon. Satu bawa sana. Nah, kalau beli ngide dewek ini. Oh. Penutup pesta seni. Oh. Nah, kalau orang-orang yang penting akan datang, Caido ke muka, lapat-lapat di belakang Cingoyong. Di belakang Cingoyong, jenang Cimores. WC ini bersihin. Yang penting sukses mesin WC sing gitu no. Yang dicontohnya di belakang Ci. Benar. Orang-orang apa orang-orang penting akan datang. Benar mulu kita sungguh baik menjadi orang penting. Tetapi lebih penting menjadi orang baik kan itu yang dipilih. Pengen kita jadi. Mulu kita mau. Zaman reformasi yang makna dari orang penting. Benar, sungguh baik menjadi orang penting tetapi lebih penting menjadi orang baik. Kengkeng itu lagi. It is good to be important but more important to be good. Tuh batin Tajil. Tajil. Nyendu. Kijel aku na para kanema kedadoy dadab ngajak kidogler jak suka hale.
Dojang orang. Dogler nak meriko. Tegalalang. I dogler nak meriko ke Tegalalang. Nyen aja i dogler ke Tegalalang dah. Suka. Wah. Nyen orang menggenggen kena situ jangan ngomong. Dah. Tiang. Ler. Gelap pacak jagat megado bipraya medal kengken setotan cai da diparakan atur alit-alit teh. Tu alit teh. Alit tu. Tu melang tu api alit-alit. Nah, melang melinggi tu. Terima kasih di tiang ada yang alit-alit. Anak-anak, alit-alit itu nak kertas putih. Jangan sekali dinoda kertas putih itu beneusa. Anak-anak harus rajin belajar. Bagus. Rajin belajar supaya lekas bagus. Aduh. Nyangket bungutan bocah teh. Anak orang bagus. Kalau kita makan harus makanan yang bergizi. Diperlukan oleh tubuh. Kalau ibu bekerja, anak-anak harus bantu ibu bekerja. Itu bagus. Kalau bapak bekerja harus bantu bapak bekerja. Tahu arti ibu? Ibu artinya insan budi utama. Karena ibulah kita bisa hidup. Jangan diremehkan ibu. Ibu pertiwi, ibu di rumah itu artinya ya begitu kan. Apa Itu penting dong. Ibu insan budi utama. Kalau bapak artinya suami. Ya. Kalau anak-anak, kalau ibu bekerja, ingat bantu ibu bekerja. Kalau bapak bekerja, bantu bapak bekerja. Ya, bagus. Kalau bapak dan ibu bekerja, jangan dibantu. Apa yo orang aja lu mau makan dadu dam? Ya. Maksud gelasing yo gitu alit-alit. Dan maksudnya meniki kalau bapak dan ibu bekerja jangan dibantu. Kalau bapak suami, suami artinya semua untuk anak maupun istri. Jadi suami pelindung keluarga, bertanggung jawab atas keluarga. Dari maka itu artinya pelindung keluarga suami, bapak sebagai pelindung. Dari maka itu ibu harus rela menerima lindung bapak. Bajak apa yo orang lihat. Artinya apa ini kau? Nah, melindung kentan. Dah. Ya. Maksud gelasing yo gitu alit-alit aturung pangrajin masuk sekolah. Pakaiannya pang bersih, pang seragam. Sampun, sampun. sampun. Awas sing ten masuk SD takona alit-alit hari Senin sampai hari Rebo pakaiannya napi. Aduh, alit teh. Merah. Ken jelo mau sajan sing ten masuk SD hari Senin sampai hari Rebo pakaiannya ingatan putih merah hati. Merah hati. Hari Kamis sampai hari Sabtu takonang pakaiannya napi. Pramuka. Pramuka. Oh bisa aja cai hari Kamis sampai hari Sabtu pakaiannya pramuka utawi batik ingatan. Nggih. Dia tadi murid kewah ban. Yang tadi murid kak gitu bener. Ingatan udah pangsing sap hari Minggu melalung. Aduh. Dam. Siap. Ler. Ya. Anak macan di hutan yang sunyi. Oh, anak macan di hutan yang sunyi. Jangan macam-macam, saya akan bernyanyi. Ingin Raris. Laksanane ngastawok asang ang yang suksama ang
Jadi manusia demot mayat. Tejil. Mayatnya sudah. Ayo anu naning pariatna pacak jagat magado anak agung gede megadon bakal medal. Ini medal. Ngedap jodor Mikir sunio saking daya diri walu ya petenang. Saya waktu angu titiang risep pemedal palunggu. Kengken mirip suasana di boncing ngarikat kalau sa pemedalan gua. Aratu tuangku. Rep sirap ikang pertak janomot. Ini saya waktu. Nah, Titiang. bangunan. Bangunan. Sampun. Bangunan. Bangun kita apa? Bangunan. Ne maromatan sehat kan. Bangun maromatan. Bangun. Apa bangun? Wayan Mongol. Cina ngudiang bangun wayan bongol kelijani. Bangun nang. Iban ci bangunan. Ada. Tuturin yo. Ada. Play. Oh ya. Belang lah ibu. Ingatan Tri kayo parisuda. Ada geto na patut. Awak ngaya. Nah, sudah muncul. Nah, Dia. cedanan lah. Iyan rerah titiang ring napi. Iyan gelah kado di Amerika caranya geladap. Dek, kira mau? Si kengkeng gede. Aing. Iyenin palungo cokor dewa melingi ring Amerika. Walu ye sekadi matuan titiang. Denak ketona. Kemudian tinggalah matu di Amerika. Di jauh dah di ngelah matu kengken kita. Yin matu aja di Amerika. Matuan titiang Reagan. Nah, madani Reagan. Nggih. Uling di Amerika. Nggih. Mau kengkeng ni Reagan ngajak papa nada be. Memisan. Man, papa nada apanya nadane? Regog. Ada ni regog kan ya? Regeg. Ada ni regeg kan? Regog. Regog, Reagan. Weh, bos matu san madani Reagan sa Inge. Amerika. Dadap sing mengganti ada. Mengentos. Bajang ni sok madani dadap. Wus. Menya nadani. Mr. Grand. Kerenyin. Grandeng. Angwang Bali ada. Ler, Lu kalau di teatro. cedaring lah. Iya narang lucu. Yang ni ulun mengenal dari tengakin satu sepatu waluya siapa tuan tu. Aratu tuh agung. Waluyo sangang kalantaku. Bagus sang yang kalan tako. Ganteng. Yang sumber bisa orang bagus apa kau tagih dah. Titiang. Betul benar. Pecik. Dokori dewa bagus salah. Bagus. Info benar bisa orang gelah bagus. Inge, apa kau unsur. tagih, semangat tanggil benar kepuri. Lihat nana anda kan. Ji juang kalau awang kopong. Kengkeng như cho nhà sa. Cái gì gì? Boy ai chen nó lăn nữa. Lah no nyak misi tungu dah sing penyakit. Bangun kopong. Ya pati ubah mana. Dengar. Nggih. Adik. Ya. Bangun iring lah masalah. Dongoyong dibucuke jalan play Bengkulu nase. Bangunan ben bangunan. Iring lah. Awang dia ada. Hai delok gitu bendan ben mal ngedeng sing dini. Nai. Banguning kini dodane pantawang lah mesti. Hai bangun delok gitu. Banguning igal. Hai seret delok gitu.
Kone pirang gelah dadap di balik banjar duwak sang kone ngatur alit-alit mesesolahan meigal-igalan pangtayan mau bukti cingak gelah tiang mesinang duang kelepit Dan tiang di banjar mau kocok dua tiang. Nen malu Yena amuro bener mau kocok. Nggih, kocok. Bosok kone alit-alit muro bareng si mau kocok. Mau kocok di tiang. Kengken adi uyut tugas nih. Kengken tuh. Kentan. Tiang mau kocok. Begitu. Melandang. Kocok. Apa kamar kocokane? Liak bara celulu rangno bojog cicing Lutung. rubak lutung ngono Beda. empung ada tiang Wah. plat Oh, Mas. tiba-tiba masang. Mau masang. masang si cicing ya Ada masang si kulu si cicingnya si penyu si rangno plat cicing penyu rangno cicing ya pak sira cicing luang tali ya cicing iki cicing celung tali sira dia cicing celung tali Sira celulu. celuluk sira niki dia Ya. dulu rangno niki nya balik jepot terus kentan Terus gitu. nggih Begitu ben kocok. balik jepot wah kentan kok kocok ngobrol Buyu. nggih buan plak Plak. kentan pun masuk nggih buaten buan ampun penuh Bu bener bo misi pes. Polisi apit bubar. Ngeleng alet. Aduh, jangan rano kena. Jangan cicing. Selemo. Nah, kiring lah masalah. Makanya main nah bener kebiaran saput teh. Auren yo, pang kebatang limane. Nah, Nanti sing ngikal. Sing Ayo. tinggal Nah, kalau bedik mau doyan. kocok Ceret. Mau saya makanya mede. Apa tuh? Hidup bang lima. Nah, Op. Soco ulung soco. Makin soco ulung. kenapa Yang socan bungkung dia ulung. kenapa ramba igal ke lama? tak ajoan. Kita Pergilan gila. calep dan doang. Pas nginget. Pas maju tuh mundur dek. Ju. No. Ju no. Weh. Igal bebedak tuh Bang Giang maju mundur. Cara kucet pelih belas sengjit yo. Sampun nih pun kencan niki ngorin malih. Aja malu. Orine yo. Yang ngigal panawang beno agam candang tangkap tangkis. Arak. Nama enang. Udah ngejok itu. Wah. So konen ngigal kin penonton pang bakti beno Om Swastiastu malu. Om Swastiastu. Oh, hampir soal. Kayak tua bibe biasa gitu. Nak nyantap. Oh, Bang Yantap Om jadi mak. Swastiastu. Woi. Jadi buka landas limo sre. Nyam deh. Pang kadang biasa benang igal. Nah, yen benang igal pang metanang, pang meta. Hats. Selap menumurung igal bendan bisa ada angon ngaya ke pulau. Pasing lati sing lah pipis angon medana punyo bantat. Hats. Weh. Bedakon deh. Nah, apa sebenarnya mau buat suno jangu kan? Dan suno jangu tanam. Yang saya suno jangu apa boleh dong? Tabio mau goreng mau daging kentan. Tabio mau goreng mau daging micau kentan. Begitu? Niki yang boleh ya. Ada. Apun itu. Ini nggak masalahnya. Ini. Kengken sesolahan ke laki igal dadabe pang keco. Nah, kau kajanan deh nak. Nah, do pas kajo nyanan 4 tengah nah balik. Kajanan lo deh. Nah, kajoan deh maju. Ada pas maju mundur. Tuh pas keluar, pas kajo keluar main deh. Pas sadar itu keluar dan sancotan. Mundur deh, mundur. Do pas mundur maju deh. Nah, sudah di kajian memang dia kajian. Nah, terus kajian memang dikit. Nah, terus majang deh.
Mau mencari ya? Geser mai kemo. Terus nyerah saya panas pasang. Weh maksud gelapang luung. Oyong-oyong anjing. Pangluung pedum karang itu bang. Pedum karang ingkar pangluung. Nara. Tiga siangnya niki anu niki rapi hijau deh. Nah ditungin mau dibucu. Nara. Ini ngelapa sholat. Ini salah. Sesolahan kelai gal bener bang gitu nah. Komisi geser niki. Sing besun. Bayu benuk. Nara. Net sok temok. Bisa mati muruk cang nenek. Ya kel mangon cang bo mati bisa gitu. Iya malah. Cara cicing gitu kena bensin. Tadi dua wai kene. Tuh madan yen ngigal baris makeluanan dek nengkleng. Apa gunanya nak nengkleng makelu tuh madan baris waspada. Saya mang ngigal di karpetnya nan di padang sing tawang laras keadaane. Mene batis baris sama lu. Oh, ba nyanan sekonen majalan barise motolihan tun. Wah, apa tolih baris tun? Tolih betian ada tain kuluk apa sih? Dia ada tain kuluk mundur. Ingat tak ngotonan? Sangkala sing ada agung ngpentain kuluk tuh. Ba, pernah angkat batisnya? Angkat. Angkat, toleh tun. Up. Melang ajiang nak tain kulo. Weh, nang dia ajiang tain kuluk. Jadi mangkit saya tengetan. Begitu. Pirake nawang atuh tain kulo sampun mesiram. Tain kuluk mesiram. Ya na agung maru mesiram. Nggih. Wow, nara. Net ngulat sajan sing teh nawang igal ne madan yen kene igal gelas sosolan glane madan mo tanganan. Yen ado igal misi mo tanganan, nyiriang igal subuh mo kiri suwot. Ngajena beno, sreta. Lemasang limo lemasang aja penting pang limo pang ladu kene. Nah, seret. Ah. Kejena butar. Ceratone kan Ini oyong bagian anu. Lima anci jejeng ngantuk kini deh kan. Dadah. Masalah detan ngipak kang bong sing kena Masing ukian kena hambas nyantep. bas nyantap keng kene. Aduh. Nak ngudiang ngaji makruyuk. Ngeruyuk bro. Gler, nang Iya. may malu. Sing sajo cara atur alita-alita ratu dua gung gede para kenderwe ipun idadap duog pisan ngurukan alita-aliti mo igal-igalan. O mirip yan ketarke ban gelai dadap lah dengan igal yo diajang gelah diajang penonton. Jadi kene Dogler tunian subuh man ngigal nengil. Gelah subuh sud masalah nengil. Jani yo pang didiano. Dadat nengil. Embo nengil si malu. Jani yo pang didiano ngigal pang salah igal yo cingak gelah pang salah igal yo suryana ngo kini dodane. Delak keto bendan ben man ngedengan. Nai delak itu bedek doeng. Jadi keto na pesta seni adane jani. Gelap tadi kan budaya Bali. Nah,
Kengken dap. Udah nyantap tiang igal mati agamal. Sik we Malah jebos yang gamal tiang yang nyak tiang megal igal ataan ti tiang iki. wedok itu. Lima tuh nyak megal nah. Kate senyang igal nah. Kompak jangan tuh nyak igal nah. Wedok itu lek atie. He apa penabungnya protes yen keto lung yen keto lung igal Pak Dada sing cocok bang igal barong pas nih igal oleh bang mahrep pas Ya nyak tiang igal ataan sing tiang. dadi itu bede doen Au. nyor pak cuer we nak mau kenyam nak dioleh ke yar yer yar yar yer yar yar yer yar yar yer yar yer yar yer yar yar yer yar yer yar yer Kengken dap Beng dan jot lagi gambar. Kengken tuh Aduh, mati aku. weh gitu penonton di belakang protes Aduh, aku udah tahan, Mas. weh itu gitu aja bo penonton di belakang protes Krimik no. yen keto lu gambalannya bagusan gambar aku nih goban pergino cocoknya Pak Dada Bang Igal manuk rawo merepas gitu Lima batas yang tuh nyak igal. do betik oen sih weh latihan betik oen nih pada weh jen pak jarang weh jangan jorang oh begitu jangan jorang pak dong yang jangan mula jelema seni ya namun tuh bat ni nutur lima tuh nyang igal nah batis tuh nyang igal nah margamal ngeken panabojak ngedir-dir lima igal gedirang lima kengken jak liman perogino seledetan peninggalan kengken jak peninggalan perogino adi jadua kene panak ngigal nyen yung uruk kang Dadong tiang. Dos Dadong tiang dua. dadong nih dua ngigal cucunya taruh ke bisa ngigal cara sesongan balik nanang nih nyalian panak nih Truk. nanang nih nyalian panak nih sinah taruh ke nyalian pepida mirip dadong bisa ngigal oleh tamu lilingan setil pelihatan gianyare Tan. ngigal marga pati setil geladak badung Oh, tan. ngigal Truno Jayo setil beleleng Tan kau tan. mengigal apa dadong bisa Kentan gas kajang klion di semur. Cuma bu hitung lihat ada nih tuang Dan itulah tadi video review yang saya buat. Jika Anda suka dengan video yang saya buat, jangan lupa klik tombol like. Dan jika Anda ingin mengikuti channel ini, jangan lupa subscribe. Dan jika Anda ingin memberikan masukan dan saran agar channel ini semakin berkembang, tuliskan di kolom komentar. Saya Krishna Widodharma. Om Santi Santi Santi. Oh.